чыккан себеби бул жылууту жакшы кармайт, жылуу чыгарбайт, суу киргизбейт. Bunun kalınlığı 2 santimetre. Bunun işlelişi. Buğa bu yerге yumurta koyuyoruz. Bu inkubator. Yumurta bu yerге 35-35'ten 70 yumurta batat. Bu tecrübede sınalgan. Bu Бұл жерде мындай термометр бар. Бұл жерде көрсөтүп турат. Бұл термометр өзү бийиктеген сайын өтө көбөйүп кетсе өчөт өзү. Кадимкидей. Анан бұл жерге суу коюлат. Суу коюлганда бұл аба кургабаш үчүн, сууну мындак жүрсүн колдонулат. Бұл лампочка bunun için ысытат, бұл вентилятор болсун ушу жылууту барса тегиз таратып берет да. Бұл лампадан эле тартат. Ооба, лампадан жылууту. Бұл жумуртка термометр көрсөтүп турат. Бул өтө көбөйүп кетсе бул өзү өчүрөт. Ушунда автоматик өчөт. Бул 20-22-21 күндө ачып чыгат. Бул ачып чыккандан кийин бул чөйрөлдү алып, кадимкидей баягы өз жасаган жерлерге апарып камап, бул жерде жем талкалай турган аппарат, жем талкалап бере беребиз. Өз кадимкидей жашайт. Кайра башка. Ооба. Эгер бул тукум ачып чыкканда алып коебуз, тукум ачпай тура берсе бул daha cevap koyup koyuyoruz da. Bunu yumurtkanı biz salganda yumurtkanı belirleştiriyor bir betini. Belirlep koyup 3 gün açmayız, tiybeyiz. Açıp durup yumurtka almaştırıp durarız da bu olsam bir bet ısıp bir bet açmaya kalsın mümkün. 15 gün açarız, 15 gün açıp çalıp almaştırıp anan tukum özü çıkandan keyin Çıkardı o çocuk? Çıkardı. Çıkardı koy.